Možemo. Prije svega, dobar dan svima. Dobrodošli na službenu preskonferenciju Hrvatskog nogometnog kluba Vukovar 1991. Moje ime je Nikolina, a s nama u društvu su predstavnik kluba Romeo Šapina, šef stručnog stožera Gordon Schildenfeld i naravno vođa slačionice, naš kapetan Jakov Biljan. Naš predstavnik kluba Romeo će sad vas uvodno pozdraviti, reći par uvodnih riječi pa možemo krenuti s pitanjima. Dobar dan svima, drago mi je da ste došli u tako velikom broju. Ja vas pozdravljam ispred HNK Vukovar 1991 i drago nam je da ovo napokon počinje. Ako smo spremni, možemo krenuti s pitanjima, radimo po principu, dignemo ruku, pa porazovemo i onda tako da se ne upadamo jedni drugima u riječ, pa možemo krenuti. Dobro, prva dva kola, dva gostovanja. Ekipa u odnosu na proljeće, možemo reći, tako totalno nova. Što očekujete, kakve su očekivanja? Puno je novih igrača, vidimo i da je prošle vikenda su došli 40 igrača, ali ste to stigli sve ukomponirati u igrati. Imamo dosta promjena od prošle sezone, to se slažem, ali to su sve promjene koje su recimo planirane i koje su tu da upgradeaju i ekipu i klub. Tako da pokazali smo na pripremama par dobrih utakmica da što možemo. Sad naravno nije isto pripreme i pressing maksimira, apsolutno se slažem, ali ekipa ako bude smirena i skoncentrirana što je naš cilj i borbena, mislim da imaju što dokazati. Koje su vaše očekivanja sad se gledate? Pa ja tu ljestvicu stavljam nama na nekakav početak, prvo da cilj je ostati definitivno, znamo da će biti borba, znamo da nam neće biti lako i to je to. Sve ovo drugo je nešto između nas, naravno mi smo svi sportaši, svi želimo poveđivati svaku utakmicu, ali svjesni smo da će nam biti teško, da će u nekim utakmicama ćemo im patiti, u nekima naravno se biti bolji i evo, sa nekom željom i jedva čekamo da to krene, da vidimo isto. To prilazni rok još traje, očekivati da će doći još neki prima, još nekih igrača. Pa to bi ja ostavio nekako upravi, naravno da smo uvijek dobrodošli i da znamo da se kraj prilaznog roka deseti neki transferi koji pojačavaju klub, tako da nam se će napraviti. Može. Evo ovako, da li to što vas hrvatska javnost uglavnom već sada opisala prije prve utakmice, spominje se scenarij Šibenika, da li vam to rasterećuje? Da li je to u stvari dobra okolnost da vas tiče se recimo publika? Pa je, mislim da je lijepo tako kad ljudi razriješi svih dužnostima na početku, bez da je igra izkrenula, tako da nadam se, odnosno uvjeren se da imamo ništa za pokazat i jedva čekam promijeniti više. U Zagrebu vas čeka Tino Jukić, otišao je i vratar, dvije jake karike u obrani, u Zahajnoviću u obrani. Pa ste sa ovim nekoliko od tih 14 igrača koji ste doveli uspjeli da naći rješenje za te dvije pozicije. Pa jesmo, otišli su nam dva jako dobra nositelja prošlogodišnje igre, apsolutno odvojimo kvalitetu i želimo im svu sreću. Adekvatne zamjene su došle, treba će vremena da to sve tikne i da se osjete, ali nažalost više vremena nema, morat ćemo to kroz utakmice rješavati. Pokazali su do sada da je to dobro, da ima prostora za biti još bolje, apsolutno, i imamo dosta primava, dosta nekih igrača, možda koji nisu sad trenutno fizički na nivou kojem trebaju biti, ali zamjena imamo i jedva čekamo da se oni priključe i da nam donesu svoj kvalitet. Može vedno treneru, evo, s obzirom... Pošto je trener spomenuo novi stadion za predstavnika kluba, Slovina Runa, posljedno pitanje, sa stadionom u Vinkovcima, kako napreduje radovi, će on biti do velike Gotske spremne, kad vas čekati Da, biti će i prije. Sad igramo u utorak, prijateljsku utakmicu gdje će biti testiranje vara i reflektora i to će biti sve spremno za treći kolo protiv Istre. S kim igrate? Međusobno ili s nekim? Igramo sa željezničari iz Slavonskog Broda. Koliko je taj problem sa stadion što vi
igrate u biti domaći stadion, a nije vaš stadion. Koliko je to otežavajuća okolnost za igrače, jer može vi i onda i kapetan, sasvim je drugčije nešto. Sigurno da donosi nekakvu, da igramo kod nas na stadionu, donosi nekakvu razliku nama, ali ne želim o tome uopće razmišljati. Teren je, svaki je zelen, naravno da postoji malo nekakva prednost, ali situacija nam je takva, jednostavno ne želim uopće tu skratiti nekakvu pozornost tome, igramo na svakom terenu, ćemo se boriti maksimalno i tužiti što da ne može pati. Ali imate negdje u pozadini da Ultras ipak nisu odustali od onoga koliko god su se gradovi između sebe zadovoljili, klubi i grad Vinkovci, da Ultras još uvijek imaju to da Ultras nije pošao u Ultras? Pitanje za mene? Što se može da predstavnik kluba može za trenera to dođe, ali može i kapetan, može i kapetan. Tako mi osjećaj negdje gdje se ne žele. Može. Pa gledajte, mislim, najljepše bi, naravno da se ne lažemo, najljepše bi bilo da igramo na našem stadionu i nadam se da ćemo u nekakvoj budućnosti da će se to i desiti, ali ovo što je šef rekao, jednostavno mi kao igrači, mi moramo sve napraviti da se prilagodimo trenutnoj situaciji, a to je da igramo u Vinkovcima i nadam se da ćemo svojim prezentacijama i svojim igrama jednostavno završiti tu priču Ultrasi, Vinkovci, Cibalija, tu negativu i jednostavno da će ljudi dolaziti na stadion gledati dobar nogomet. Kako diše slačionice, kako dišu dječki isto među drugima, prvi među jednakima, tako, to je sad, ima nekog pritiska, mnogima je to prvi put, nekima je to po prvi put tako stalo. Da, jasno. Pa gledajte, mislim, naša slačionice stvarno, mi smo nepoznanica većini ljudi, ali mi između sebe znamo koliko smo mi karakteri. Jednostavno, naravno da je sad to da su to puno veći zahtjevi, ali kohezija između ekipe i stožera je stvarno velika i kažem opet bez puno nekakvih velikih najava, mislim da ćemo na terenu to pokazati sad. Vi ste bio prošle godine momčad i ove ste, da se mogu usporediti te dvije momčadi kvalitetu sad? Mislite prošlogodišnja? Prošlogodišnja sad je Pa mislim da smo sada još bolje ekipa, jednostavno došli su novi igrači, kao što je šef rekao, došli su nekakvi igrači koji se još moraju spremiti, tako da mislim da će to još svakim kolom biti sve bolje i uigranije, ali kažem, vremena nemamo za čekanje, moramo svakim danom ekstremno brzo napredovati, tako da kažem opet vjerujemo u ekipu, vjerujemo u naš stožer i mislim da će to sve na kraju dobro biti. O kakav rezultat idete u Lokomotivi i koji bi se rezultat biti zadovoljni? Pa gledajte, ja mislim da Vukovar uvijek mora ići samo na pobjedu. Sad kad gledate ti 10 momčadi kao trener, koji su ekipe, kao gledate sad ne za koji će se boriti za vrh, a koji će se boriti za ostanak? Teško je to reći. Teško reći, sve ekipe imaju jako puno promjena, od igračkih promjena i trenerskih, ali ta neka imena ističu se stalno vani u Hrvatskoj, to su te naše 4 ekipe, Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek, Istra igrala dobro, sad tu treba vidjeti, naravno, mi smo, ima i Varaždin, bravo, te manje ekipe se dižu, prošle godine su pokazale jako dobar nogomet, ali opet sad je neka nova situacija, dosta promjena su svi imali i sad je upoznavanje, prva 2-3 kola uvijek napravimo upoznavanje, premda smo se gledali možda kroz pripreme, ali kad je sezona, to je nešto drugo, mentalitet i drugačiji, tako da sigurno da ćemo kroz par kola vidjeti to malo bolje ko će se natjecati naravno za prvaka, i to naše pitanje, vi imate bolje klubove da su godine. Otvaranje je naravno iznimno važno. Kako se pripremate za Lokomotivu i naravno što očekujete od protivnika u stranki? Ono što znamo je da imaju par iskusnih igrača, imaju mladog trenera koji voli raditi. Osobno ga poznajem, jako smo si dobri, idemo skupa na te akademije. Voli igrat brzo, voli igrat agresivno, tako da očekujem tako jednu Lokomotivu. Brzu, agresivnu, ne znamo ko će igrat, znamo otprilike nekakav sustav koji su kroz pripreme imali, da ćemo se probati
od početka mi nametni sigurno, mislim da mi imamo šta reći za tu utakmicu, apsolutno. Početak sezona bio težak, prva utakmica uvijek tu dok ne prođe dok se ne prođe prvi led. Mislim da najbitnije je to da budemo kompaktni za početak, dok nas ta, ajmo reći, čak i ako postoji, ja vjerujem da hoće ta prva trema da nas probije i kasnije da se naravno kako utakmica bude da se dignemo i nadam se pobjedu. Imamo još pitanja? Da, mislim, ne znam ko će igrati za Lokomotivu, znam ko će igrati za Vukovar. Će to biti više momčad kao vana generaciji protiv Čakova ili... Mislim slično. Probavali smo nešto još, imamo par opcija, ali nešto slično to će biti. Imamo još pitanja? Ako je to, hvala vam svima na dolasku. Ostala sam vam dužna informaciju vezano za akreditacije za domaće utakmice. Mi ćemo vam poslati obavijest putem maila. Biće obrazac na našem webu koji ćete ispunjavati kako bi se došli do akreditacija. Dečki sutra putuju za Zagreb. Mi im želimo puno sreće i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vam.